الحمد لله الذي خلق كل شيء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آده الله سبحانه وتعالى يكي نتمغترين. آده الله سبحانه وتعالى يكي نتمغترين. وريها تكتشي هدتي بكذا تيرس أنت الله سبحانه وتعالى هذه همه تكتي خلق كربو ماكي الله سبحانه وتعالى وني تكتشكي فناوي نتيجة دان اتشهي كمغا لبوافا اگتم مي بيمتي كاوا كم مخلوق كي وس فناوي دان اتشه هذا الگن من انسان نكي وس مي بيمتين نتي دان بي هذا الگن من كريمتي وا ام بودو حقيقة كي ماروكي مي حقيقة එබ්බස් ඉන්සානක එයාමෙතු ඉන්කාරේ නුකුරවේනේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කොවන්තකම ඉන්කාර කුරි මීසකුන් නැචයිලාහු ගොන්ජසවා වහී කුරබාෆා වනි කුල් ෆදරව් අන් අන්ෆුසිකුමුල් මෞත ඉන් කුන්තුම් සාදිකීන් අලයිෆානු විදාලු වාෂේ ෆහිති අබාමිහුන් තියා කුරා දඅවාතක කී තෙදු දඅවාතක කම් ගාවා නම ෆහිති අබාමිහුන්ගේ නෆ්සුතකගේ වා මාරු උන් තියා අබාමිහු රකි සලාමෙ වෙකනේ බලාෂේ ආදේ komme insanaku es marwane algon menge washaage mi wani algon menge akhunge tere marwe kosfawa etabayke mahanata ade komyakas e marwe kosfawa mihunge halato emihunge evani niyamatu to nuwate emihun evani havvaluka azabu libilibito ekan ei sidra paalu engi odigen wa Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehin evves farataka ekamengi kene nuwe amekani gaibengi godigen wa farata istakunge halu wani ade kommekas algon menna islam deenuka algon men komme mihkiyes marwane mihkamuga wasi algon menna wani kis nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad de wafa mifada tantana ziyare kurun qabrustan taka ziyare kurun algon men marumatin akhiratuga matin handuma kurmattaka ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'ani كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة تمن كليك فان سيبامي هن نهي كرفيمه قبرستان زيارة كرون وريغا اكن نهي كرفيمه اهنمس ميهار تيبايكلون تيبامي هن اتنا زيارة كداشه اهني اكمكي اي تيبامي هن آخرت كمتين هنما كدينه كمكه ade ehinka malgon men mifada قبرستان تك زيارة كرون جه mitanugawa ahdurennattaka du'a kuranjehe adi algonu men madama ama marweken mitanan andan weppei ahenkamun algonu menge darinna kiwe sade algonu men maruma fahues mitanan as mitanugawa ahdurenna algonu men nattaka du'a kurane beikam gawegen dani algonu men miyade go amal kokken ehemwe gabrustana ziyara kurairo yuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a gunganwa de bafawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bukurani tiabamihum qabrustana ziyare kofkum gawanama siyate assalamu alaykum ya ahla ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah ade mi du'a afruge maaneyaki ade assalamu alaykum ya ahla ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin ade salam mi dannawani gaburutakuga ade mi gaburustanuka mi wa ahlu werinna mu'minuge tere muslimuge tere wa mi istakunna mi tanuge ahlu werinna wa inna insha Allah bikum lahiqun ade hama kashawarun ahar menna ki vestiya akhunna mitanan as badal qur'ane baike nas'alullah lana wa lakumul afiyah ade tiya ba mi istakunna ade ahar menna ves afiyata عافية دبون ادي الله سبحانه وتعالى يا دعاء كرمه ادهن كمون لوبت مسلم اخنا اختنا مي كان الگون من حيات خليفه ما يوا كودا دوس كول تريغا كرم بي الگون من نكي الله سبحانه وتعالى هيو گتوگا alukon ko e ilahu nge gotuga algon men haya baajeru kura bekum ga mage dekum ga wana meheni algon men teren hama komme mihe kiwes maadama mi faskanu ge dashuka onnen jehene mihe وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم